turashimye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti bakunzi, ikaze mu makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Mu Burundi abarobera amafi mu kiyaga ca Tanganyika mu ntara ya Rumonge ntibishimiye kuba basabwa kurangura igikorwa co kuroba bataronkejwe akaruhuko k'indwi imwe mu kwezi nk'uko vyahora. Nk'abarobyi twasanze umengana gahohotero cyane kandi nta karusho kanini yakari. Ubundi bwo dukoresha imibiri, dukoresha inguvu, turaruha inzira kwasaba ukijya n'iyosubira tuje tubandandirizako kabasa nk'imiryango bayitaye ugasaba bwa ngo turaroba kumbe kwa kuroba nako nta mbwa ziriyo. Muri Uganda polisi yaraye irashe Bobi Wine, umunyepolitiki atabwa rumwe na leta y'ico gihugu. Idonido ni Mukanyisasi. Amakuru yacu tuyahere muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho leta ivuga ko abanyororo baba 130 aribo basize agatwe mu mpera zino ndwi iheze, aho abajeje umutekano baburizamwo umugambi w'abashatse gutoroka. Ibindi kuri no nkuru na Ejo ni Mukankusi. Guverinoma yanavuze ko ubu ibintu byasubiye mu buryo. Mu itangazo yashyize ku rubuga rwa X mu gitondo cy'ejo kwa kabiri, Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Shabani Ruko yatangaje ko inkongi y'umuriro nayo yadutse ku nyubako y'ubuyobozi bwa gereza, ububiko bw'ibiribwa ndetse no ku bitaro. Uyu muyobozi yongeyeho ko abantu bagera kuri 59 bakomeretse. Mu itangazo yashyize kuri video yaragize ati, kugerageza gutoroka gereza nkuru ya Makara byavuyemo gutakaza ubuzima n'ibintu byinshi birangirika. Mbere umuyobozi wa gereza yari yavuze ko nta mfungwa zabashije gutoroka, yongeraho ko abagerageje gutoroka bishwe. Guverinoma irarimo gukora iperereza ku byabaye. Ejo ni Mukankusi urakoze. Tuve muri Kongo tuja muri Uganda, aho polisi yaraye irashe Bobi Wine, umunyepolitiki atavuga rumwe na leta y'ico gihugu. Yamurashe ku kuguru inyuma yo guhangana nawe. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Bobi Wine yarasiwe ku mugwa mukuru wa Uganda Kampala nk'uko vyatangajwe n'umugambwe wiwe utavuga rumwe na leta. Amasanamu yashizwe ku mbuga ngurukana bumenyi ejo kwa kabiri yerekanye Bobi Wine akikujwe n'abamushigikiye basemerera bavuga ko yarashwe mu kuguru imbere uko bamwe muri bo bamufasha kwinjira mu modoka yari murindi. Umugambwe wiwe National Unity Platform watangaje ko abajeje umutekano bagerageje kumwica. Uwo mugambwe watangaje ko yakomeretse bikomeye inyuma yo arashwe mu gice c'umugwa mukuru Kampala citwa Wakiso. Ntaco igipolisi canke abandi bategetsi bavuze buno nyene ku vyabaye. Bobi Wine yaritoje mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2021. Yatsinzwe na Perezida Yoweri Museveni mu matora. Bobi Wine yavuze ko yaranzwe n'ubusuma. Bobi Wine, umucuraranzi w'umuziki, yatsindiye ikibanza co mu nama nshingamateka mu mwaka wa 2017. Arakundwa cyane n'abakiri bato muri Uganda, cyane mu bisagara. Muri Burkina Faso naho Fidel, imiryango y'abantu bagera ku 400 basize ubuzima mu bitero vyegekwa ku murwi wa Boko Haram bahanganye na leta. Imiryango yabuza bayo ivuga ko abantu 400 bishwe, bagirije abategetsi ko bantumya abo bose bagerageje kuvuga ku vyabaye. Ishavu ry'ababuza babo riko rituma abasirikare bayoboye Burkina Faso banemererwa kurushiriza. N'abategetsi b'amadini bifatanije nabo mu kunebagura inyifato ya leta kuri ubwo bwicanyi bwabaye. Ku itariki 24 y'ukwezi k'umunani kurangiye, intagondwa z'abayisilamu zarisha abantu batari bake mu bwicanyi bwo mu gitero kimwe butari bwaboneke mu mareta mu mateka ya Burkina Faso kuva ibitero vy'imigwi ikorana n'umugwi Al-Qaeda na leta ya Kiislamu bitanguye gutandukira ico gihugu bivuye mu gihugu bihana imbibe ca Mali mu mwaka wa 2015. Avyinshi abategetsi b'abasirikare bayoboye Burkina Faso bavuga ku vyabaye, uretse kuvuga ko abasivile n'abasirikare bishwe ntagitigiri c'abishwe batanze. Barcelona ni kimwe mu bisagara bitari bike bigaramiwe n'abagwanyi b'abayisilamu. Ababa muri ivyo bisagara bagerageje kubivamwo bashobora kwicwa canke bakanyuruzwa. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubandanirize ku mugabane wa Buraya, aho abarenga 10 baraye bahitanywe n'isanganya y'ubwato bwari butwaye abimukira bwibiriye mu mazi yegereye ahitwa Cap Grine ni mu buraruko bw'Ubufaransa. Fidel Niyongabo aragarutse. Umukuru w'igisagara ca Boulogne-sur-Mer Frédéric Cuvillier yatangaje ko abantu bagera hafi ya 70 bari mu bwato bwagize isanganya. Abajejwe gutabara bashoboye gutabara abantu 65, benshi muri bo bari bameze nabi cyane. Indege za kajugujugu 3 n'ubwato 4 vyakoreshejwe mu gikorwa cyo gutabara.
byaba bitegekanijwe ko umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu Bufaransa Gerard Darmanin agendera aho iryo sanganya ryabereye ku mutaga wo kuri uyu wa kabiri. Ubwato butoyi butwaye abimukira bugerageza kuja ku muhora w'amazi ari hagati y'Ubufaransa n'Ubwongereza bwariyongeye mu myaka ya vuba. Abimukira baba bariko bagerageza kuja gusaba ubuhungiro mu Bwongereza. Isanganya ryo kuri uyu wa kabiri ni rimwe mu masanganya atari make abera muri uwo muhora w'amazi. Mu kwezi k'umunani k'umwaka urangiye abantu 6 barapfuye igihe ubwato bwari butwaye abimukira batari bake bwazama muri uyo muhora nyene. Ijwi ry'Amerika, hano makuru yose abagezweho hirya no ku isi n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu VOA@com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ijwi ry'Amerika duhera mu Burundi, aho abarobera amafi mu kiyaga ca Tanganyika mu ntara ya Rumonge batishimye kuba basabwa kurangura igikorwa co kuroba bataronkejwe akaruhuko k'indwi imwe mu kwezi nk'uko vyahoze. Ibindi kuri no nkuru y'Ijwi ry'Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi, mu isomerwa na Thierry Ndayishimiye. Hari haheze imyaka 8 abarobera mu kiyaga Tanganyika bakora ico gikorwa imisi 24 bagaca bahagarika ikiringo c'indwi. Abarongoye igisata c'uburobyi mu Burundi bafashe iyo ngingo kugira ngo mu kiringo c'indwi batariko bararoba muri Tanganyika amafi ashobore kurondoka, abarobyi nabo bashobore gutaha mu ngo zabo. Bavuga ko muri ico kiringo co kuroba baba bavuye iwabo bakaja kuba ku musenyi wa Tanganyika aho bakorera umwuga wabo. Muri kuno kwezi kwa 8 bene amato bafashe ingingo ko boroba imisi yose y'ukwezi. Batanga isiguro ko mu gihe cici haba ku mwirima haba ku mfato z'ukwezi amafi aboneka. Batireka rero tutarovye ku mwirima tuyarobe ku ndenga. Abarobyi babona ko nubwo baguma baroba ku ndenga atagihinduka. Uyu murobyi twamusanze kumwe hawo mu Rumonge. Umwimbo dukori ntiwiyongeye namba. Reka rero imboga zariho na hene kare tukiroba ku mancoro twarafunga. Bataha mu mihira tugapanga umunsi tukabwira bose umunsi umuntu akaza gutangura akazi umunsi w'inyoye bose akavyumva. Mugo naho kubera ibintu byagiye birahinduka atageje tukikoresha mantuzeye petrole dukoresha essence n'amabateri. Mbasaba umuyindwi nawe basaba umuyindwi tubwire ko mpaka ukwezi kwinje mu kundi. Uyu mukenyezi asanzwe arangura imboga mbisi aho nyene kumwe hawa Rumonge nawe nyene nikabibona. Ubu nta mwimbo dufise w'indagara. Nta mwimbo dufise, indagara zirazimvye. Nkuba akadobo kagurwa 205, 206. Ya ndobo nini ugasanga igurwa mu irake 4, 5, 3 n'amahera. Nta mwimbo dufise, nta mwimbo dufise. Umuntu agiye akaronka utwo duharagi tw'abana nuko nyene mugabo imyimbo nta tugifise kabisa, nta kintu tugikura mu bintu vy'imboga. Ingingo yo kuroba imisi yose y'ukwezi ntiyakiriwe neza na Bukuru Fabien, umurobyi twasanze aho kumwe hawa Rumonge. Nk'abarobyi twasanze umenga gahohotero cyane kandi nta karusho kanini kari. Ubundi bwo dukoresha imibiri, dukoresha ingufu turaruha. Inzira twasaba kujya mu yosubiraho ari so waronse wabuze waronse abana muhira bakakubona na nyina ukakakubona ugapanga byo mu rugo nabyo mu mubiri ukaruhuka ukaza gutangura umubiri wayegeranye. Benshi mu barobyi usanga atari abanyarumonge bashika muri ico gisagara iyo kuroba bitanguye bafunze baca basubira iwabo mu makomine yegereye ikiyaga. Mu gihe rero batobaha iyo ndwi y'akaruhuko hari ivyopfa mu rugo nkuko Augustin wo kubwayo abifitiye amakenga. Nk'abantu dufate babazi bavuye mu mihiri wabo bageze no kwashaka babandaniza ko baroba bamwe ntibabakimva gutaha bashabigumira ino. Ubwo usanga ari abana banamvye umugore mama umugabo wanje ari he, ubwo usanga mu miryango ni kibazo kuko tumye tubandaniza ko harabasanga imiryango bayitaye ugashavuga ati ngo tuko turaroba kumbe kwa kuroba nako ntambwa ziriyo hari abashabanyegereramwo kugira ane gutaha mu mihira. Uwo murobyi akorera kumwe hawa Rumonge ubafise ubwoba kukugena agiye gukorana n'uwamuhaye akazi. Bene amataro baho mu Rumonge bo bemeza ko kuroba atakuruhuka ari byo byiza. Uyu batazira niyo wabunga afise amataroba. Ibyo kugara si byiza biba ari bibi kuko haraho hageraho kugara indenga naho hakaba hageze umwanya w'amafi ko bashobora kuyaroba. Rero amafi ashobora kuboneka ku ndenga canke akaboneka ku mwijima. Ubu ni hari byiza kuko turoba imboga zo ku mwijima tukaroba imboga na zijya zirengana ku ndenga.
ku makenga y'abarobyi ko basabye kuruhuka boca birukanwa uwafise amato arabahumuriza uwumvise arushe azoca asaba aje kuruhuka bamusubirize by'imfatakibanza aruhutse kandi yatunganije n'ibyo mu muryango azogaruka asubire ku kazi kiwe ku bwabo bene amato aroba guhagarika kuroba mu gihe bashobora kuroba imboga bituma bahomba. Mu buyobozi bw'uburobyi bw'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi Deo Nduwayezu amenyesha ko ingingo yo guhagarika kuroba iminsi 6 mu kwezi itarahinduka. Icokorwa nuko abarobyi bo bisaba kugira ngo iryo tegeko rihinduke hanyuma babone gutangura kuroba badahagarika. Ubwo buyobozi buvuga ko ubundi ho abo barobyi bariko barakora amakosa nubwo bitwaza ko Tanzania, Kongo na Zambia batigera bahagarika kuroba. Nayo intumbero yuko uko guhagarika gutuma amafi arondoka akaronka umwanya wo gukura uzobupfuye kubwo abajejwe igisata c'uburobyi mu Burundi. Banyina amato bo basigura ko kuroba iminsi yose atari intambamyi na gato yo kurondoka no gukura kw'amafi. Igihonya amafi ni ikoreshwa ry'insenga zitemewe n'amategeko n'ubundi buhinga bwo kuroba amafi nk'uko bitangazwa n'abajejwe ico gisata. Thierry Ndayishimiye urakoze kudusomera iyo nkuru. Duce tubandaniriza mu Rwanda aho witwa Aimable Karasira Uzaramba yaraye abwiye umucamanza ko adashobora kuburana atunganiwe mu mategeko. Yasabye ko amafaranga ubutungane bwafatiriye buyamusubiza kugira ngo aronke ico ariho abamumuranira. Eric Bagirubusa yari ahabereye urubanza. Bwana Aimable Karasira agaragaye mu rukiko ari n'igikapu cy'umukara cyuzuye amadosiye nta mwunganizi mu mategeko yarafite. Umucamanza ukuriye iburanisha yamusabye kugira icyo avuga ku by'amafaranga yafatiriwe n'ubushinjacyaha. Ni amafaranga Karasira avuga ko ariyo yagombye kuvamo ikiguzi cy'abamwunganira mu mategeko. Avuga ko aburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ubushinjacyaha bwamuhayeho miliyoni 7 yishyuramo abanyamategeko, ayandi yifashisha mu kumutunga no kwita kuri murumuna we. Ashingiye ku bikubiye mu nyandiko itanga ikirego cy'ubushinjacyaha, Karasira yabwiye urukiko ko amafaranga bigaragara ko yafatiriwe agera muri miliyoni 40. Ayo niyo ubushinjacyaha bavuga ko akomoka ku byaha bumurega. Uregwa yavuze ko ibye byose byafatiriwe no kugera ku mpamyabumenyi ya kaminuza. Bwa mbere mu rukiko Karasira yarondoye akandi kayabo k'amafaranga ari mu mabanki atandukanye avuga ko urwego rw'ubugenzacyaha rwayafatiriye ntirwayashyikiriza ubushinjacyaha. Yavuze ko asaga miliyoni 120 kuko banki irimo menshi ari miliyoni 85. Yavuze ko aya mafaranga ari mayo yakoreye nayo yasigiwe n'ababyeyi. Hanze y'amafaranga yavuze ko n'ibibanza 15 yarazwe n'ababyeyi byafatiriwe, bityo ko ari kwicirwa n'inzara muri gereza yagombye kubigiraho uburenganzira. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko ibyo bwakoze bishingiye ku mategeko. Bwasabye ko Karasira yahitamo kuburana atunganiwe cyangwa agasaba kugenerwa abanyamategeko b'ubuntu, bitaba byakagaragaza abandi yakwishyurira. Yasabye ko ubushinjacyaha bwasobanura impamvu mbere bwamurekuriye amafaranga nyuma bukaza subira. Bwasobanuye ko ibyafatiriwe byose bishingiye ku kuba Karasira atarabashije gusobanura inkomoko yabyo. Bwavuze ko Karasira ashaka kwinjira mu mizi y'urubanza, ashaka gutandukanya amafaranga hatari mu bibazo nayo avuga ko yarazwe n'ababyeyi. Karasira yibajije niba kuba yarayahawe byashingira ku kuba ubushinjacyaha bwarategekwaga n'umuntu bitiranwa. N'imvugo yazamuye amarangamutima mu rukiko, ubushinjacyaha bukavuga ko atagombye gutebya. Yavuze ko amafaranga aramutse arekuwe yakwishyurira abanyamategeko akanita kuri murumuna urwaye mu mutwe. Umushinjacyaha akavuga ko uregwa hakurikiranyweho ibyaha bikomeye. Yavuze ko nta bimenyetso bigaragaza ko Karasira yigeze guhabwa ku mafaranga yayafatiriwe. Karasira ati nta na kimwe kinteye ubwoba mu byo ndegwa byose. Niba hari umuntu udashobora gutebya muri iki gihugu ni njyewe, kiretse niba mutagira umutima wa kimuntu. Umucamanza yamusabye kwiburanira cyangwa akandika nk'umuntu utishoboye asaba abanyamategeko b'ubuntu. Karasira ati igihugu cya mbere muri Afurika mu kugendera ku mategeko niburaniye Kabaraga Homamunwa. Avuga ko aramutse ahawe abanyamategeko b'ubuntu nabo atabizera, akibaza impamvu umuntu wakoreye u Rwanda ari mwarimu muri kaminuza bashaka kumufata nk'umukene. Uregwa yasabye igihe gihagije kugira ngo amenye uko yabyitwaramo. Aravuga ko ashobora no gusaba ubufasha mu bagira neza, ariko ko nanone bigoye kuko muri gereza atemerewe na telefone yo guhamagaza nk'abandi banyururu. Humvikanye guterana amagambo akomeye kwa hato na hato hagati y'ubucamanza na Karasira. Umucamanza yavuze ko urubanza rwa Karasira rwadindiye kandi ko rugomba kuva mu nzira. Karasira yamusubije ko ari ufunzwe azi n'ububabare bw'igifungo. Karasira avuga ko muri gereza adafatwa nk'abandi banyarwanda ahubwo afatwa nk'umwanzi w'igihugu. Umucamanza hari amagambo
magambo yamye abuza Karasira gukoresha mu rukiko. Ati ntukaze gukina iyo mikino, ntukaze kubwira itangazamakuru aho kuburana, ibindi ntacyo bikumariye, nkugiriye inama waburana urubanza rwawe. Karasira ati kuri nge bizarangira uko bigomba kurangira, mucamanza muzakora ibyo mushaka n'ubundi nta ribi. N'imvugo zarakaje umucamanza ahita asubika. Yasubiyemo inshuro zigera muri 5 ko Karasira yaba afite ubwunganizi yaba atabufite, urubanza ruzaburanishwa ku yindi tariki. Karasira nawe wabonaga ko yaragifite byinshi byo kuvuga. Umucamanza yamubwiye ko nta mpaka ashaka nyuma y'icyemezo yafashe. Umwanditsi yamushyikirije inyandiko mvugo y'iburanisha ngo ayishyireho imikono. Karasira arabyanga. Bamwe mu bakurikirana iburanisha ry'uru rubanza bagakeka ko iyi myitwarire ya Karasira yabishingiye ku burwayi bwe bwo mu mutwe amaranye imyaka isaga 20 nk'uko byemejwe n'abaganga batandukanye. Kugeza ubu abanyamategeko barimo Gatera Gashabana batangiye bamwunganira bamaze kwikura mu rubanza bapfa ko Karasira adashobora kubishyura. Ubushinjacyaha burega Karasira ibyaha 6 birimo guhisha ingiro jenoside, kuyihakana no kuyipfobya ndetse no guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Karasira hakana ibyaha akavuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki. Yagombye kuba atangira kwiregura mu mizi. Urubanza rukazakomeza mu kwezi kwa 11 uyu mwaka. Bagira ubusa ijwi rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Iyi ni radiyo ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urwaruka rwo muri ico gihugu ruhamagarirwa gushira inguvu zarwo mu bikorwa bigamije kugarukana amahoro n'ubumwe mu gihugu. Inkuru ya Jimmy Shukrani Bakomera. Insanganyamatsiko nyamukuru y'ibyo biganiro yagira giti ndi umusore w'umukongomani kandi niyemeje gushyigikira ibikorwa byose bigamije kugarura amahoro, umutekano n'iterambere birambye muri Kongo. Ibyo biganiro byahuje urubyiruko rwahunze intambara rukomoka muri teritwari zitandukanye zakozweho n'imirwano mu burasirazuba bwa Kongo. Abo bose baba mu nkambi z'impunzi zizengurutse umujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo mu burasirazuba bw'igihugu. Byabereye mu mujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya Ruguru, kuri uyu wa 2 tariki 3 ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Ni ibiganiro bigamije gukorera hamwe hagati y'urubyiruko n'izindi nzego zose za leta mu mugambo umwe wo kugarura amahoro n'umutekano mu duce dutandukanye two muri Kongo ubu twibaziwe n'intambara zitera amacakubiri mu banyekongo. Abayobozi b'inzego za leta batandukanye bari bararitswe muri ibyo biganiro bumvikanishije uburyo urubyiruko nk'imbaraga z'igihugu rufite inshingano ikomeye yo gufasha ko amahoro arambye agaruka mu burasirazuba, cyane ko narwo rwakozweho bya hafi n'ingaruka z'intambara. Nyuma y'umwanya muremure abatumirwa baganira ku kibazo cy'umutekano mucyo ukomeje kugenda ugaragara mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba, urubyiruko rwiyemeje ko rugomba gutera intambwe ya mbere mu guharanira ituze mu gihugu. Moise Batibuka n'umwe mu bari bitabira ibyo biganiro bavuganye n'ijwi rya Amerika. Urubyiruko rufite responsabilité nyinshi cyane, nitwe turi cible, abantu bose baza nitwe abasore bahiga, nitwe bakoresha, nitwe turi abambere, kuko tibyashoboka ko intambara iza aho turi bitanyuze muri jeunesse, bitanyuze muri abasore nibo bafite imbaraga. Nyine izo mbaraga bafite bagize abantu babafasha gukoresha izo mbaraga, bazikoresha bakora ibintu byiza, kandi tukasanga ko turi gukora ibintu bidashobotse, turi kwisha bene data, twica bavandimwe bacu. Niyo mpamvu jeunesse responsabilité ikomeye kugira ngo imbaraga dufite tuzikoreshe neza kugira ngo tubone umutekano iwacu. Mu bitabiriye ibyo biganiro harimo n'abahagarariye amashyirahamwe atandukanye arengera uburenganzira bwa muntu mu ntara. Bamwe muri bo bavuganye n'ijwi rya Amerika bumvikanisha uburyo urubyiruko rufite urufunguzo rw'ibyiza ndetse n'ibibi byo mu gihugu. Uyu ni Madamu Liberata Buratwa uhagarariye ishyirahamwe ryita ku bagore bakozwe n'ingaruka z'intambara muri teritware ya Rucuru, Masisi ndetse na Nyiragongo. Umusore ni ugomba kugarura amahoro, ariko umusore kandi uri kurwana intambara. Wa musore areke kurwana intambara ariko aje gushaka amahoro, kubera amahoro ntabwo tuzayabona turi kurwana. Amahoro tuzayabona turi kwicara hamwe tukaganira, twese hamwe tugashaka ukuntu ko amajambere arazi wacu. Ibyo biganiro kandi byitabiriwe n'inzobere zitandukanye mu gukemura ibibazo mu karere. Urubyiruko kandi narwo ruvuga ko rubangamirwa na bamwe mu bayobozi mu gihe rufite ibitekerezo bigamije kubaka igihugu. Muri ibyo biganiro urubyiruko rwabanje kwerekana impamvu rutabasha kugarura amahoro n'umutekano birambye mu gihugu, cyane no mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Abarenga 300 bari babyitabiriye bumvikanishije yuko impamvu batagera ku ntego bihaye ari uko bamwe mu bayobozi babangamira urubyiruko ndetse bakaruheza mu gihe cy'ifatwa ry'imyanzuro
itandukanye ireba abanyagihugu. Bimwe biterwa n'abanyapolitiki bamwe na bamwe nyine badakunda igihugu, bagenda basansibiza no kosha abasore babashore rero bafite inzara, bakagenda bakemera urwo rushuko mu mwanzi, ariko ahanini binyurira mu bapolitisiye bamwe bagenda bakorana n'umwanzi. Akaba ariyo mpamvu abakoresha urubyiruko abanyapolitike bakeneye inyungu zabo, bakeneye kugira influence mu buyobozi bwa Kongo, mu buyobozi bwa Este ya RDC, mentena bakagira ngo bakoresha urubyiruko bakabamanipira, bamwe bahabereza amafaranga, abandi babahereza impamvu zitari nyazo, bamwe bakabyatura kurwanira ubwoko bwacu. Innocent Rugero, umuyobozi w'urubyiruko rwa community y'abahutu mu burasirazuba bwa Kongo, agaragaza ko urubyiruko rugira uruhare rukomeye haba mu kubaka igihugu ndetse no guhungabanya umutekano. Uyu hari ubutumwa atanga ku rubyiruko. Murabizi ko igihe cy'intambara abasore nibo ba victime ariko bakanaba n'aba acteur. Nuvuga ngo mu ruhande mwanzi na abasore baba bari kuhapfira, no mu ruhande rwa guverinoma na abasore bahari. Akaba ariyo mpamvu abasore bafite inshingano zikomeye mu rwego rwo kugarura amahoro. Kugira ngo amahoro agaruke birasaba kugira ngo umusore agaragare. Akaba ariyo mpamvu turi guhamagara abasore bose kugira ngo bashire imbaraga hamwe, kugira ngo umwanzi turebe ko twamunesha, abantu bahunze mu turere twabo basubire mu birere byabo. Amashyirahamwe atandukanye haranira uburenganzira bwa muntu muri Kongo agaragaza ko kuvaho umubare w'imitwe ihungabanya umutekano mu gihugu wiyongeye cyane, urubyiruko narwo rugaragaramo. Abitabiriye ibyo biganiro baboneyeho gutanga ubutumwa ku basore bakiri mu mitwe yitwaje intwaro bitemewe n'amategeko. Dufite uruhare rwo kugira ngo duhamagare b'abasore bacu bari mu ntambara, tubereke ko kurwana atari byiza, tubicaze tuganire, dushaka ukuntu kwa mahoro ararendama hano iwacu. Hari abasore, hari ingumi, tuzi yuko iyo ngiyo hari n'ingumi nazo zihari, nubwo zitari nyinshi zirahari, bari kuzikoresha nk'ibikoresho, nizo zo kwikorera amazi, nizo zo guteka ibiryo, nubwo zidofata imbunda, ariko nazo zindari muri iyo ntambara. Turabasabye bashira imbunda hasi, baze twubake Repubulika Demokratike di Kongo. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, urubyiruko rukomeza kugaragaza impungenge ruterwa mu gihe leta ifata imyanzuro ireba igihugu rutari mu bagishwa inama. Urubyiruko rusaba ko leta yakora ibishoboka byose mu kugisha inama bamwe mu bayobozi barwo, cyane ko ibyo bizafasha kugarura amahoro n'umutekano birambye muri iki gihe, aho uburasirazuba bw'igihugu bukomeje guhura n'ingaruka mbi ziterwa n'intambara. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Amerika. Ubu naho ni umwanya turashikiriza ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kahise no mu bihe bizoza. Ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Thomas Kamirindi. Mwaramutse neza. Amakimbirane n'urwikekwe by'intambara hagati y'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bimaze imyaka irenga 100. Uburusiya buhora bufite inzika ituruka ku cyo bwita igitero cyo mu 1918. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi yose yabaye kuva mu 1914 kugera mu 1918, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubutaliyani n'Ubuyapani bishyize hamwe bajya gutera inkunga Uburusiya bwari mu biganza bya Tsar, umwami w'abami Nikola wa kabiri. Boherejeyo abasirikare ibihumbi barunda n'intwaro nyinshi cyane mu majyaruguru y'Uburusiya. Intego yabo ya mbere yari ukubambira Ubudage kugira ngo butigarurira Uburusiya no kurinda ububiko bw'izi ntwaro zabo. Ubwami bw'Uburusiya bwari bufite ingufu nke kubera gufatanya iyi ntambara na revolisiyo y'abakomunisiti. Intego ya ruriya rugaga mpuzamahanga rero ya kabiri kwari ukubambira aba barevolutionneri bamenyekanye ku izina rya Bolshevik, n'igisirikare cyabo cyamenyekanye mu mateka ku izina ry'ingabo z'umutuku, kugira ngo badahirika Tsar bakigarurira ubutegetsi. Ingabo ze zo zamenyekanye mu mateka ku izina ry'ingabo z'umweru. Mu 1918 ruriya rugaga mpuzamahanga rwatabaje Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bayishyiraho igitutu kugira ngo nayo yohereza abasirikare mu Burusiya. Perezida Woodrow Wilson yabanje kubyangira. Mitchell Yokelsen ni umuhanga mu by'amateka ya gisirikare, yigisha muri kaminuza ya gisirikare yitwa Norwich iri muri leta ya Vermont mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. He felt that America did not need to be involved in this war. It wasn't our war. We didn't have a military presence overseas.
Professor Yacolsen ati Perezida Wilson ntiyabonaga impamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari kujya cyane muri iyi ntambara. Yumvaga ko atari intambara ya Amerika, nta ngabo Amerika yari ifite mu mahanga. Perezida Woodrow Wilson yagezeho ariko ava ku izima, yemera kohereza abasirikare mu Burusiya gukubita ingabo mu bitugu ziriya mpuzamahanga zari zihari. Aba mbere bagiye muri Siberiya mu burasirazuba bw'Uburusiya, bakomeje kwiyongera, nyuma bose hamwe baza kuba hafi 8,000. Umugaba mukuru wabo Major General William Sidney Graves we yahageze ku itariki ya 4 y'ukwa 9 1918. Uwo munsi kandi ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangije ikindi gice cya kabiri, noneho mu majyaruguru y'Uburusiya. Nabo baje kugenda biyongera bagera ku 5,000. Bose hamwe aba rero bari mu majyaruguru y'Uburusiya n'abari muri Siberiya barwanye koko n'ababolshevik. Abanyuma bavuye mu Burusiya mu kwezi kwa 4 1920. Abasirikari ba Amerika 424 bahasize ubuzima bwabo kubera intambara n'izindi mpamvu zitandukanye, nk'urugero uburwayi busanzwe. Ijwi rya Amerika. Ababolshevik baje gutsinda, bakuraho ubwami, bafata ubutegetsi. Baje no gushyiraho icyaje kuba Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviet, URSS mu magambo magufi y'Igifaransa. N'ubutegetsi buriho mu Burusiya muri iki gihe ni umurage wabo. Kuri bo kugeza n'ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateye Uburusiya mu 1918 ifata ubutaka bwabo. Mu ruzinduko yarimo muri Amerika mu kwa 9 1959, uwari umukuru w'ikirenga wa Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviet Nikita Khrushchev yaravuze ati kohereza ingabo zanyu mu Burusiya nicyo kintu kibi mu mibanire y'ibihugu byacu byombi, kuko twe tutigeze tugaba intambara kuri Amerika. Nta ngabo zacu zigeze zikoza akarenge ku butaka bwa Amerika. Nyamara abanyu bo baraje baguma ku butaka bwa URSS. Naho umudiplomate George Kennan wabaye ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Moscow kuva mu kwa 5 kugera mu kwa 9 1952, nyuma za kuba ambasaderi mu cyahoze ari Yugoslavia kuva mu 1961 kugera mu 1963, yigeze gutangaza inyandiko ndende mu kinyamakuru cyitwa The Atlantic Magazine cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avugamo ati turebye imyumvire y'Abarusiya mu makimbirane na Amerika, inzika yabo ifite imizi kure, by'umwihariko ku cyo babona ko ari igitero cyo mu 1918-1920. Bibohora mu mutwe ko cyari igitero ku nyungu. Ijwi rya Amerika no ngaha amakuru yacu ya mbere kino gitondo agarukiye. Kuri mikro mari kumwe na Diana Ninahazwe, yakoze Nadia Taha yegeranije amajwi. Ku izina rya bagenzi bacu tubipfurije kubandanya muranirwa mu byo murimo vyose. Ahanje turongera mu biganiro biri imbere.